Laga dak party nang pikang pin phola livi hai gitar ki mi naam tho na pikang pin pama oi oh na pikang pin ode party nang pikang dak arleng kom heng mati ko dak le heri chopin na Christmas nang le lekran dak si Christmas Kedamu dan chong lo di jo nang le dapo gitar da nam elo gitar na melo finally paklang oil lo oh deh coming soon oh kali coming soon mang ali lagi unboxing bukan unboxing unbox lo gitar unbox oh doji paklang chom deh unbox hello guys good morning kado bi hansame pini vlogs bang kelalo non nili tu Dimapur dam malam the bang lalo non Christmas tame nang lelo amasi music instrument mate music tame kinang sot amasi ngedi gitar bang aso hinorem payar masila so gitar bang dak di phubang e ala asonong ledet islami phanama se Dimapuran daim poya lasi non dak station an se delo hodon mali lasi pini blogs bang kelalo Dimapur kidam la so blogs se thon paklan bo pulo yo la hello la jerpo tumpen jo la le yo la pu la bang levi lo ke la bang hebrew blogs ke la bang alon boss lo la lo ke la egmos la egmos lo ke non indona ismail na lo oh la ke kang ni lo kado ve kon lo bang trok soijon la lo don mali pinia blogs bang la lo la sinang tum nang lang don bomo jujeti gan stame non trend ta ke bang lo yo der de pin pen dam long phet po tum tame chong hong unang ni lo don mali la sila lo de oh la ta boss lo dulu alam se klang family nang ta oh nang klang don po thang phedi ta don mali blog se tum pang cheng nang de trend ta ke bang lo trend je thapon phe nang de yo jodon mali trend ta me bang chilo non trend bang lo dun phe pu bang en lab lo ticket bang ke kalau don mali dunang de che thap dun phe na ho padar nang lo don mali non bang ge trend long che thabe lo ke dam le de to ado beta lalu lan bom de don mali trend dam lo boy mus ko baca baitin ko polo de yo don mali trend bang dam bom lo de Dimapur pini ke lalu spesial lo booking dia di music instrument and name kalang lah donde spesial yo don mali Dimapur ke dalam dah ni yo don mali lang me solid atage pura green wow yang me pik pikan jo dia mah dia bias bang jo lang me sen lo bang yo kok kalang lo bah dol dulian le hodi malom set pen 400 le train mang he 50 pegat la non dol dulian le lo dance dol le da prai prap jin ala mangi age hola gitar ki mina bang kado levi oh levi pasal Dimapur party nang pikang pin pamai tum han dak pipino hem ga leng do po tum no leng kom hek man ti ko di ma ko son lo oh ali nang da aso se po he hola 10,000 ne padam nang lo man ti ko lalu cholo ni tum Dimapur si pidam ne cho dam pikang pin ade lalu pini dak ala gitar ki mita naim pungke la bang la ban bang lo dak bunai po pulo selam po pulo la bang asala lo po ala gitar ki mi party ta hang pin po nang pipetik ta dun kri hodak ta me ala sela don mali non mang ada do dolian nang le yo lalu nang lan thu bom mode don mali tu nampak lang thu bom po don mali yo lang mesen lo hanjang bon dila hanjang aja bon jo master leaf garden oh aprang dak malam hanging bridge ta mesen lo yo don mali Dimapur le alo
Kapsek luôn cái đấy, kapsek bia thế này. Thang thế bu. Nang ning asa bu. Voting thế bu. Di train này thang thế mà đi. Oh. Don mali di Mapurang le lo di. Di Mapurang le mana la lo. Nakami sekhe ko nakami sining ji. Lan pemuda Don Mali dah station nang le non pasang ko. Don Mali non bang train ben sunel le non ada ku market na thu dam ko dokan long ba. Gitar mane di asaman kilong din bang non dam ko. Sunel lo kado bet ayo. Lalu Don Mali le sinang lang Don Mali dah adiman pale po kado bet same lalu. Don Mali station mane train suntuk pen hedi lapu taxi stand na thu sedolo ho. Oh, tu stand ha. Di Mapur deh lah kak, di Mapur di Pubang le yo. Lalu nang lan bomo Don Mali non dah gitar kejar di mana hedi lan pale po. Music store. Laga ada party nang pikang pin phola livi hai. Gitar ki naam tho. Na pikang pin pama oi. Oh na pikang pin ade. Dah kau lengkom heng mati ko dak le heri chopin na. Cholo. Don Mali non by market alu lut pono. Market alu sedulu. Keng ben sedang bom lang deh. Di Mapur market lah. Main marketan le lang tala rai chon lang. Sempak lang pon bom po Don Mali tu lang bom kada wes same deh. Yo bos tu siap prang nam bom lo. Di Mapur lo Don Mali lah kada wes same lang pon lo pinyo box bang. Oh lalebon ho Don Mali. Yo non senale lah. Wow. Wah, dah kayak music instrumen hormon sekali yo. Oh. Gitar showroom. Dong kasih lo. Stranger. Don Mali. PP mana ini dolab lo electric guitar. Do yang ton dolab lo. Gitar showroom mong dolo. Gitaring by bom lo yo. Lala. Adi man hoga music instrument hormu do pikan lo da kado bisa me ya. Mungkin non hala kasilan pupota me da apart dong lo pula sedak sinon kang wai lo. Kan lo long lo ma. Tanang lan bom mode Don Mali tu. Don Mali non hotel ke silong sedu. Ala jirpo bang kami kipon ni tho. Masih ladak order PM ko kecong ho. Yo ha kado wes tame dah itu. Lalu. Adim bang lang mi pigan standard bagi pu bithe to ya. Hotel KFC ala Don Mali di Mapur. Kalau spesial mah. Oh. Mali non mangge. Kan cereng lo hotel lo ngan cuy itu. Ado kita medang itu lalu. Apa? Ala Don Mali. Nanti itu. Nanti itu. Pelangnya, pelang. Big. Oh, kok. Don Mali, nanti pipi go. How good? Sampai go kali. Kali go kan. Kili lagi? Nanggal ni kali. Yo. Kalai masih pon. Yo, kota. Itong peng itu apa enggak? Tansilong Mali, tansilong lagi. Alam sa mga bakang Anteo. Apa lo? Nanti deh lo lama ya. Christmas nang lelek kan? Daksi Christmas. Nih. Christmas fest lo.
Oh kan tak lama, oh kan. Don Mali non bang e gitar ta men amlong no lapen boja ta me esi hini kori maflar chupon jo maflar dipu ga dor sa dak dak e ador kom me long lok lo ke thom maflar pon asila lo non bang dam lo tren chong hong po Don Mali nang lan po mo de Don Mali non bang e kado ka be tang lab lo non bang hem dam po pulo masi non da station hong de lo tren chong hong bo sono kedam bo tren chong hong lo di jo Kala nang le dapo gitar da namelo Gitar na melo finally. Paklang oil lo. Oh, de coming soon. Oh, kali coming soon man lagi. Unboxing bukan unboxing. Unbox lo gitar unbox. Oh, doji. Paklang chom lo deh. Unbox gitar. Ala. Gitar bojai galu. Don Mali lah hello. Halo. Sono oh, dulu mah pinin je hilang mah. Oh, kana chuling lo. Ayo Don Mali. party da. Ini tak. KFC party da do. Ala ala thai ko paklang thai ko bang bisa sedih mati ko bis. Ini kan tak main lo. KFC party kuri po la KFC party kuri po. Ala Don Mali non tren chong homom lo la sente ko la pila. Oh, basket. KFC do. Halo. Don Mali là lon te tren chung hok non tren rang policy damang deh Don Mali tum tren rang lai ho lan thu bom Ta. Don Mali alon sar ame yang lot bon lamang lalo kelak rinti lo masih negi mai mulo tanang chod lo masih kelak lo sedelo non dam bom lo dipuchi dam bom Don Mali tu kelak rinti lo yo negi mai mulo si Don Mali tu direct dipu Palit thonang Don Mali tu finally lak mai moi lo mek jang pon chom lang puli ade Don Mali tu difu palit pinang ante jo Don Mali tension pe non war bis sangsong Tengok chile lo. tension lo difu chile lo welcome to difu Welcome to Difu. Kabing lo. lak lab lo mek dam mai dam moi lo hawa ka thane thing chore ma Oh, tan chuong kun ma. anu se ko bathi chat pola ma yo oh la yo war bis aram so Don Mali Nanti vlog. oh Lala, itu. Dimapur kita makan ini kan Ini itu bilang silelo. oh finally English itu difu Ini lang mande, ang din dalo na sa tunoy bulo ka. yo Don Mali difung le lo Di oi naman Pilipon ma pusi ang na jose da lo ko. Frang lah bahaya ni. Frang oh ini banget thom lah gorem dah. Halo. Apa nok sih? Bangli. Ano hotel? Latrok sih. Ning samjin oke. Ada pasang tu mam. Nah, demi dam pen ini. Kalau pasang tu Mali. Jenan na malong opsud burpon chokate. Terus bang kalau lo dah senang tinggal sini di channel lo aki bilang te subscribe ignore na share non. Tenan so senang support dan ignore. Jadi Dimapur kita mau vlogs bang kelan hello. Hijan ceng honang di. Oh lalu karbihian mati alih hian isivet lo lah sing honang ji. Lalu Don Mali tu. Lalu tu alon sa lo. Lapu ke hedu blogs lo, livi lo, la gitar kimi na bang lo, la nunggu parting di po. Nunggu ke la long se cebo don si mati lang. Sala Don Mali, lan hello pini blogs ke. Si karo ke sampai don ikak me lo. Jangan deh, mama. Colo mau ke blogs sama itu. Laki ulay di.